Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ibagam kanya, lovely. Imawawag ka di dananang kan kamaya? Saan mat? Ay, naimbaglaangan, ta saan da ka nga inawagan. Ay nawaw, apay ka di aya. Narigatan, friend. Narigat ti anya. Amangan no maibagam a dancer ti trabaho ta dito'y syudad. Nukas na, saan da nga amo a dancer ka iti may sa abar? Jack imbaga, tanong maamuanda, sigurado asaan nga umanugot dagijay. Anya? No bilang man ta umawag da kang ka, ibagam latan a restaurant ti pagtrabahuan ta. Kandi mo dakdakamaton ti maipapankin ni Abner. O sige, nukas ta ti kayat mo. Iso ti aramida. Narigat ti makabaso lang niya. Agsinsingiran ti landlady, lovely. Ay nawaw, binayadam kumapay met a Abner. Kurang ba't nga ron ti kwartak? Manuti kwartam di taaya. 500 lang. Nayo naman. Apay a 500 laang. Ano sampay lang nga bayadan? Di bale tadamat tibak ng a customer mo iti rabi eh. Iso nga ron na pinalubusan kang agtrabaho iti dahi abar, tapno dagastusan ta. Ay una yan Abner. Di ka madanagan, tadaraket mi inton bigat. Ibingayan kang tumatlang. Sigurado ka ah. Ay nawaw, kaano ang nagulburak kan kaaya? Itay payad di ka matagtagaray pa o labakay. Ada ka di parikot mau? Kailiw ko ti anak tangag trabaho ijay syudad, dudong lakay. Saan mo't ngaminon nga ag-text? Ang mga nubisay iti trabaho na bakay. Jak to pa'y amaw no anya ti trabaho na ita. Awagam to Aglod ka ta kumustaam. No nalipatan na ti umawag kan ka, di sikat ni mga rabi di ti pamuspusan. Tapno makapagsarita kayo nga gina. Aglodak tuman nga raud. Una, manumot laang ti load. Ada 20 pesos iti bulsak. Ay saanon, at dapay nabati a kwarta. Ala, sikat ti makamaw bakat. Siguraduam laang ang maawagam ti anak ta. Hello. Kumusta ka dita syudad, lovely anak ko? Apay nga imawag kayo nanang. Kaya't kala ako mustaan. Nabayag mo't ngamin, adi ka nagparparik na kada kami kantatang mau. Nasaya atakla ang dito'y nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Pagtrab-trabahwam ngamin, anak ko. Ay, kwa nanang. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant dito'y syudad. Apay ka day. Nasaya at mat no disinti ti trabahom dita. Di mo panggapon ti agtrabaho iti inuman, wan. Wen, amok daytan. Sa baling amin ti inuman no maminsan, anak ko. Wen, saan nga inuman ti pagtrab-trabaho ako naklang harutan. Ay, wan gayam. Mabalinaan na pasyaron ka dita. Ay nawaw, saanan nanang? Sayang lang ti plete yo. Agpakadakon, tagluto akpa iti kanan may. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo? Customer ka di na dyan? Saan? Ay nawaw, no sana customer? Asino nga ron? Apaya nabayag ti panagsarita yo. Ni nanang ti imawag. Ninanang mo? Anya ti baganakan ka? Kinumusta naklaang? Saan na sinaludsod ti may papan ka data? Saan mat? Nasayat mat nga ron, no kasta? Di mo nakdakamatan ka dakwan at may papan iti relasyon taway. Talaga asaan? Sa bali ti ugali da nanang kantatangket. Istrikto dala unay. Ngala, agluto ka nga ron tanay. Mabisiin akon. Adarakit mo ita, saan ka day? Adda nga ron, bak ng abakit. Di dakkel man ang ti kwartam no kwa. Ay, siyempre
Agam ka na ti anak ta. Nalpasan lakay. Anyat imbaganakan ka ngay. Imanugot ka na pasyaram iti ayan na. Saan nga rod lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Impilit mo kumaa. Sayang kanumot ti plitay. Ngam na ibaga na kanyak a restaurant kanu ti pagtrab-trabahuan na. Ay, ayaman ak Diyos ka. Nasaya at mat no restaurant. At least disintay saan nga inuman. Nakunampay lakay. Man ti disinti nga inuman ita panawan. No agtrabaho ni Lovely iti inuman. Ang mga numasulisog ang mga ramin ilisan ang may parbang. Ay wala. Nang roon na pa'y numapadasan na jay kunada nga isi manay. Kas jay ti trabaho ni kasinsin Lucy idi kaet. Iso ti pagbababawian na nga aging gaita. Kumusta ngay, Maya? Diyan niya. Adda kanumot customer mo abak ng idirabi eh. Adaan, apay ka di. Manungay ti imbayan na kang ka. Medyo dakal mo na. Ilibre nakman nga rod. O sige, ilibre ka iti arak inton rabi. Day tati kayat ko kang kakat. Saan ka nga imot? Amom, umapalakan ka. Ay nawaw, ay naman ti apalam nga eh. Wun tagalan ti je customer mo. Saan akas kanyak? Kuripot. Anya, Awan pa intin na atip. ano santa taadalat ta dagiti customer akas na. Kuripot na. Agkapi ka kaday, dudong lakay. Itimplaan ka. At tagaw ka man pa'y bakay tagsarita ta. Ay nawaw. May papanitian niya lakay. May papaniti anak ta. Apay ni Lovely. Adda ka didakas anapasama kan ko na. Inuman ka no, mati pagtrab-trabahuan na. Dancer ka no gaya, miti may sa abar. Anya, Day tatimbagat ti kalugaran tayo. At impakita na abidyo kanya, katay na. Sakti mabain, bakit? kunak man no restaurant ti pagtrab-trabahuan na. Lagulbod lakit di dayjay. Tangken ulaw at talaga. Ay una yun day taaputot mo. Kasarita man no asino day kalugaran, ta isuro na ti pagtrab-trabahuan ni Lovely. Masapo na rabi, rabi ka no ti trabaho na. Ay oray pay, mapantayo lata. Iyawid ta ti anak ta. Nga may delikado ti kastangar aramidan na. Adda customer ko inton madamdama, friend. Manan? Wen, panagkunakat nakatsamba ak meten. Sino nga eh? Makitkitam jay foreigner anak kaplo. Ha? Bechay? Wen, friend, iso nga rod. Kaslabak ng sika. Kitang ti panagbadbado na. Sapay la kumaa, tabak na nga agpaiso. Tapno dakkel mat ti mayawid ko. Ay nawaw. Apay ka di? Dananang kintatang mo, friend. Ha? Anya ti aramiden da dito'y bar? Ala, mapan mo ida kasarita, friend. Ang mga no agis skandalo da dito ba? Nakababain. Anyat aramiden nyo dito'y nanang, tatang. Si katirumbang apagsaludsudan may itikasta. Ay nyater aramidam iti da ito'y abar. Kunam, restaurant, ti pagtrab-trabahuam. Ay nawaw, manula ang tisweldok no agaplayak a dishwasher. Saan adisintay ti trabaho? Nagbalinak lang a praktikal, takasapulak ti kwarta, tatang, nanang. Lukas na matlaan, agawid tayon. Ag sales lady kalatan ijay lugar tayaw. Sa anak nga agawid, nanang, tatang. Kasta ti trabaho akayat ma. Di ka mabutan. Anya ko matipagbutngak, nanang. Day tantaw ti pakaisag makam. Daytoy atrabaho tinang biyag kanyak itilas ud ti mano atawan, tatang. Di ko namkit day, isi mani ti kayat mo. Isi mani ngagpaisaw. Ngam pagpiastaan mo't dagiti lalaki tabagay. No imay kayo dito itap no ibabaindak, nasaysaya at no pumanaw kay latan.
Tapno ibagak kada kayo, adda akon iti husto nga edad. Amok ti aramida. Anya nga rog ti maaramidan ta, no di na kayat ti agawid. Baybayan ta nga rudan. Amumot ni Lovely lakay. Awanan, napadasan nan ti isi manay. Ay, no apay ngamin nga ipilit na ti agtrabaho dito'y syudad. Ti panunutan talatan, katinaramid ta ti kabaalan ta. Ngam isaw ti natangkan ti ulo na. Iso nga awanan maramidan ta bakay. Maasyanak ko na lakay. Ore masyan ka kenkwana. No sana masyan iti bagina, awan lata. Ay, agawid tang aruden ah. Uwanan awan mo't pagturugan ta ditaw. Agtaksi ta mapanitayan ni Pidaol, da saan mo't mabalin asukunan da ta ditaw. Ang mga nutiliwan na gitipulais. Ano saan tamanan at makilugan iti motor na. Apa yan, Lovely? Nanano ka? Agdadagsanak Abner. Anya? Katsikati amat ti sikog ko. Ay, di nakman raba ka na kasta. Sa anak amang rabrabak. Pudno ti ibagbagak. No pud nung agdadagsin ka, imposible asyak ti amati sikog mo. Ay nawaw. Kasta pa ilang ti ibagam kanya. Amo ta adwa no anya ti trabaho. Anya ta mo kay, ang mga numay sa karag ti customer mo, tinakasikogin ka. No kasta, masikog ka nga rod. One friend. Amo ni Abner. Ilibak na nga rod, friend. Saan na kanong anak ti sikog ko? Nay, kasano ngayon day na? Ay, jak amo. Magulwanak launa yan. Sino nga iti mga sikasukan ka no saan atakderan ni Abner ti anak yung? Di namat nga rod kayat, friend. Sigurado ka kadi nga iso ti ama ti sikog mo? One friend, sigurado ak. Agawid ka nga rod, takasaritam ni Abner. Ipakaawat mo kan kwa na, friend. Saan mo't amabalin at ang likudan na ka? Kalpasan ti amin? Maya. Oh, apa yan nagsubli ka? Awanan ni Abner iti pag-abangan mi, friend. Ha? Anyat kaya't masawan? Pinanawan na kun, friend. Oo na yan. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Jakon makuntak. Awan nga roden Ang mga no aglamang matanda yung lalaki. Tulungan na ko, ma, friend. Jak amo ti aramidak. Anya nga tano agawid ka pa ilaang ijay lugar tayo, friend. Saan kan ama katrabaho? Taagdadagsin ka matun. Kumusta mo't nga tan ni Lovely di syudad? Nabayag matun asaan ang nagparparik na lakay. Ado ti text ko kan na. Ngam di mo't ag-reply. Uray dagiti awag ko. Di na matun sumbatan. Anak talat taday jay, baka Ngam uray anya ti aramiden ta. Katawan mo't ti ipangag na. agpatangkin mo't nga raw. Urayon na siguro ang may sagmak. Sapay la kumatasan ang mapasamak kan na. Ti pagbutbut nganta lakay. Masikog ka kunam. Uwan nanang. Ayan ti lalaki ang nakasikog kan ka. Awanan nanang. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Anya ti naramid mo. Nagpasikog ka. Iti pailaang mo't kasjay a klase ti lalaki. Jak mat nga rod impagarop ang mapasamak ti kastoy nanang. Masinaw ti masikaog. Taputot mo dudong. Anya, Sapay la kumata mapakawanak tatang. Saan ko anagayatan ti kastoy ang napasamak kanyak. mangibabain ka na unay. Nagawid ka nga agpaisaw ng parikot magtinsangpit mo. Kita saan agapotan nagpasngay kaan. Kat agsubli ka manan itibar ang nagtrabahuam.
Saanan nanang? Rumbang laang, ta sigurado ang makaungat ni tatang mo. Maawatan kayo nanang. Nagado ang mabali na pagtrabahuan dito'y lugar tayo. Day tapay la dancer mo't iti parti pinilim. Dakkel nga minti sweldo ijay nanang. Aangam kita man tinapasamakan ka. Biyag mo mo't tinadadaal. Anyan tulaangan ti panunutan ti anak mo. Numaamuan na akasta ti trabaho ti inana. Amangan no ibain na kantaw. Ay, di kay madanagan nanang. Saan ako nga agsubli iti kasya at trabaho. Agaplayak iti ibagbaga ni tatang ta isupay ti sweldo. Wan, agtrabaho ka. Tasyak ti mga awir iti anak mo. Mano abulan nga minan ti anak mo, lovely? Innam abulan na isong agtrabaho akon inton umay alawas. Asino nga iti mga awir iti anak mo? Adda ni nanang. Nasaya at ano kasta? Tapno makatrabaho ka. Si Kangay, pagtrabahuam ita. May saak akashir iti may sa grocery store, friend. Saan kan nga agtrabaho iti bar? Jakon kayat ijay, friend. Nakabutbutang. Jak kayat ama pasama kanyak tinapasamakan ka. Jak kayat ama dadaal ti biyag ko, gapo iti kamali a desisyon ko. Igatang yu iti bagas, tatang. Awan samat kwartamaon. Agsweldo aktumanen, tatang. Sigurado ka Wen, Kahit kumusta ti trabaho mo jay talipapa. nasaya at met. Isu na laang ta 350 laang ti sweldo. Ano sama? May mayatan day ta ngam tagsalsala ka alamo-lamaw iti sangwanan ti adu at tao. Wen, tatang. Last chance mo retan. Di mo padpadasan tagsubli iti kasya klase ti trabaho. Tano mapasamak day ta. Di mo namnamaan at tulungan ka manayn. Naawatam. Wen, tatang. Saanan ang maulit? Ay, nawaw! Dumngag ka kadagiti dadakkel mo. Di ka agaramid iti banag nga ammom apakadadaelan ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.